بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هريها بيفرن سنجي ودا غنوان فدان الله سبحانه وتعالى أقول مك مچ كانت تكي حرام كربا أدي كانت تكي حلال كربا إكلام فوتوغا أدي ما النبي صلى الله عليه وسلم سنتوغا إكن كماني بيان كدباف. النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري بسولغا عسوي إن الحلال بين وإن الحرام بين. وكشور حلال كنت بني بيان بقي أدي حرام كنت بني بيان بفي. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ميستكن ترين جين ميهن كانكم حكم نينجي كانتتك حراما حلا حرام كما بيان كوري كانتتكاي حلال كانتتكا ديتيريغا be ege hukun gina mi hunna engifan wa kantetek negmane ki harama halala de terega nassu kurayfan wa kantetek gwaha kamita ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafa hadis kurafani faman ittaqa shubuhati istabra li dinihi wa irdihi me shubuhat kantetek bahi ekankam ke haram kam sifatan huri kantetaka rakkatir wejmiha istabra li dinihi wa irdihi ena إنك دينا إنك أبو الركات الكفية. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أدي من شبهاتك مشكتك أراجن ميها أراجن حرام كمكش. أدي ميسابون على قول من بستالن جين وكتامي ما النبي صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كد دبا فوا ساب سيدا حرام كنتك أدي كيت القرآن بيان كد دبا فا كنت تكاي. أدي حلالكم بيان فا كنت توجي ترمس أقول من إكانكم hukuma meduga ilmore ekankamaki haram kankam kam bayan kurabba fa islam me kit qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi sunnatuga aliga ekankamaki haram kankam bayan kurabba fa kankam algon men rakkatiriwan je minbar me hadis fulun war rangala bayan wegge bete ehem wege ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurbani mi fada kantetaka rakkatiru jimiha enage deena enage abu rakkatir kofi mina kamaki haram kamekkama haram kankan ba himene sifata ekolegen ba kantattakam ilmoren bayan kurumun den ekantattakun rakkateri wa miha enage deenai enage aburu ne rakkateri kurani waman waqa fi shubuhati waqa fi alharam adi shubuhat tak aragan fi miha haram kamakashi aragan hadis kuran ei kiwegento ei ena efada kankam e aragan nani ei kamaki haram kamekkumuga vias heko balak manike ene masenne කායිච්චින් අදි බෝචිනත කුරා කමෙන් එයි හරාංකම එක්කම ගවි සෙගොත බලාගෙන් ඒන අරාගන්නනේ ඒන රක්කාතරි වාකම ගානම අරෙන් නොගන්නන මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන් ජස්වාෆෝනේ මිශාලේ වර රංගල මිස්තකොන මි කම් විස්නේ ෆද මිශාල හදිස් කරවනි කරා යරා හවුල අල්හිමා යග මිශාලකි මීහාගේ මි දඬුගේ ඉමුග බකරු හිප්පා මියගේ මිශාලේ ඒන ගමිල්ල දඬුන් ඒනගේ බකරිතක හුයි කාන්දේ දනකාගේ දඬුන් ඒනේ කාන්දෙනුගේ හුද්ද කමෙන්නු එහෙන්න මෙස් ඒනා බකරිතන් හිෆාගෙන් දඬුග දෙමෙදුගාවා රොඟුමතිග උලේකම ගානම අනේකාගේ දඬුම් බස් කෙවමුගේ ඉහ්තිමාලොන් අදි කානේ එහෙම ඒන රොඟුමති උලේකම ගානම ඒක මානේ කේනේ වරිහමේ හරාන් ඉච්චි බේනුම් කුරිකම ගා වියස් දි හරාන් කමක අරාගෙන් කම ගා වෙසෙම හරාම හලාලා දෙතරේග සාෆ් නොවා කන්තත්තක ඒන අරාගෙන් කම ගානම ඒක මානේ කී ඒනය මස්සේ නැතේ ඒ කොම්මෙ ෆද කමකම ගා වියස් දැන් හදිස් කරවනි අලා ව ඉන්න ලිකුල්ලි මලිකින් හිමා komme veriyaka beswe sarahaddi roge maneki intake kandali fawa ala wa inna himallahi maharimuhu allah kandalu ba fa imaki ilahu haram kurbi kanteteke den hadis kurbani ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb insanage mi hashigandu gave maskole e rangalu wajjikama goanama insanage moli hashigandu ena kuri amaltaka rangalu wede adi enu baawejjikama goanama insana kuri amaltaka no baawede ala wa hil qalbi insana ge hite ehom agumna mi hadis fulo engi saafe bayan begen deni agun men ebe jehe haran kantattaka vedana kamattaka wes kankamun algon men durwe rakkatiriwe samaluwe tiben ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawa kantattoga sabituwe allah subhanahu wa taala ge shariatuga saaf ikhlas teri hewniyata ko masay kuraba ekkamuga agumna bange beje alugru duwaik allah subhanahu wa ta'ala alamen emmenaki ekalang haram kore kantu dur rakatiriwa adi kalang halal kurwa fa kantattoga imuge terega
يكلان إخلاص تري كما كيوني تقا ما سيك ورابع كمقا لبو. هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.